инак аз мавриди амал қарор гирифтани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бештар аз 6 моҳ сипарӣ гардид. ба назар чунин менамояд ки ин раванди тозаи технологӣ ҳарчи бештару беҳтар ба ҳаёти рӯзмарраи сокинони Тоҷикистон ворид шудан дорад. масалан, ҳангоми анҷом додани дилхоҳ амалиёти молиявӣ ҳатман аз ҳамёнҳои электронию QRамсҳо мепурсам, яъне пардохти ғайринақдӣ ба оҳистагӣ ҳам бошад ба ҷузъи муҳими рӯзгори мо табдил мешавад. таъкидан бояд гуфт ки иқдоми навбатии молиявии ҳукумат танҳо ба хотири ба замона мутобиқ намудани раванди доду гирифти молиявӣ миёни сокинон ва сохторҳои давлатӣ рӯи даст гирифта шуда, яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявии мамлакат низ маҳсуб мешавад. борҳо шунидаем ки ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ шаффофияти амалиётҳои молиявиро таъмин карда ба ғанӣ гардонидани бюҷети давлат, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиши таъсири омилҳои инсонӣ таъсири мусбӣ мерасонад. ин дурустад, вале дар маҷлиси васеи ҳукумати мамлакат ки моҳи январи соли равон доир гардид, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз раванди ғайри нақдикунонии амалиёти молиявӣ изҳори нигаронӣ карданд ва гуфтанд ки аз ҷониби вазороти идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ то ҳанӯз дар самти татбиқи ин санад камбудиҳои зиёде ҷой доранд. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии тавозун аст манзури шумо. тавре ишора кардем, дар ин барнома мо атрофи раванди татбиқи фармони президент дар бораи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, заминаҳои техникиву зеҳнии татбиқи амалии ин фармон, суду зиёни он ва албатта дар бораи камбудию норасоиҳои ҷой дошта изҳори андеша карданем. моро ҳамроҳ бошед. аз рӯи таъинот фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ барои он ба тасвиб расонида шуд ки талаботи аҳолӣ ба пули нақд коҳиш дода шавад. ин бошад дар навбати худ боиси сарфаи вақту хароҷоти иловагии сокинон ва тавре гуфтем омили аз байн рафтани амалҳои коррупсионӣ хоҳад шуд. кормандони вазорати молияи Тоҷикистон ки аз ниҳоди асосии пешбарандаи сиёсати молиявӣ ба шумор мераванд, мегӯянд ки ин иқдом баъд аз омӯзишҳои амиқу доманадори низоми пардохтии кишварҳои пешрафтаи дунё рӯи даст гирифта шудааст ва воқеан ҳам ба иқтисоди мамлакат ва сатҳи зиндагии мардум таъсири ниҳоят бузург дорад. албатта ҷаҳонишавӣ ва баромандҳои ҷаҳонии пайвастани ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо менамояд ки иқтисодиёти мамлакат дар ҳама самтҳо рушд ёбад ва чӣ тавре ки маълум аст, имрӯз тамоми кишварҳо бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисодӣ рӯ ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ оварда истоданд. вале гузариш ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ беҷорӣ намудани заминаҳои ҳуқуқӣ, низоми муосири танзимкунандаи ҳамгироии амалиётҳои молиявӣ ва тарзу усулҳои соддаи муносибатҳои байни ҳамдигарӣ вуҷуд дошта наметавонад. мусаллам аст ки ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар суратбахшии ҷараёни гардиши воситаҳои пулӣ, шаффофияти амалиётҳои молиявӣ, баландбардоштани мавқеи кишвар дар радабандии агентиҳои байналмилалӣ, аз байн бурдани омилҳои инсонӣ, коҳиши сатҳи иқтисоди ғайрирасмӣ ва соддагардонии раванди пардохтҳо аҳамияти муҳими иқтисодӣ доранд. дар ин радиф ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 586 иқдоми зарурӣ ва заминаи ҳуқуқии пурра ҷорӣ намудани амалиётҳои ғайринақдиро дар раванди пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ фароҳам овард ва умуман фармони мазкур ба тамоми ниҳодҳои дахлдор имкон фароҳам овард ки дар раванди ҷоринамоии иқтисоди рақамӣ қадамҳои устувор гузоранд. ҷиҳати анҷом додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар иқтисодиёт айни ҳол инфраструктураи зарурӣ муҳайё буда ҷиҳати бозам вусъат додан корҳо дар ин самт идома дорад. имрӯз шаҳрвандон имконият доранд бо истифода аз суратҳисобҳои бонкӣ, ҳамёнҳои электронӣ, хизматрасонии эквайрингӣ тамоми хизматрасониҳои ғайринақдиро анҷом диҳад. то ба имрӯз аз ҷониби вазорати молия 18 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ҳамоҳангӣ бо вазорати идораҳои дахлдор таҳия ва тибқи тартиб муқаррар карда ба тасвиб расиданд ки заминаи ҳуқуқӣ ва меъёрҳои дахлдорро ҷиҳати пурра қабули ҳаққи пардохти хизматрасонии музноки давлатӣ ба таври ғайринақдӣ фароҳам овардааст.
قبل از شروع یک کار یا یک اقدام بی‌شبهه فراهم آوردن زمینه واقعی مهم میباشد. آیا در تاجیکستان برای تطبیق ثمرناک این اقدام واقعا همسری وقتی زمینه وجود دارد؟ پیشکی میگویم که چون دیگر کشورهای رو به رشد تکنولوژی معاصر کمونیکاسیونی و خدمترسانی 10 ساله ها باز به حیات اقتصادی و اجتماعی ما نیز وارد شدن دارد و امروز کم نیستند تشکیلات و مؤسسه هایی که فعالیت خود را به زمانه مطابق پیش میبرند، یعنی فعالیت رقمی دارند. حکومت مملکت در آغاز عصر نو که عصر تکنولوژی نامیده می شود تصمیم گرفته بود که در مملکت حکومت الکترونی را تأسیس می دهد. نتیجه همین است که عین حال اکثر وزارات و اداره و تشکیلات و مؤسسه ها فعالیت خود را در اساس تکنولوژی نو به راه ماندند. فرمان پرزیدنت درباره گذاشتن به نظام حساب برابرکنی غیر نقدی باشد جریان رقمی کنانی فعالیت تشکیلات و مؤسسه ها را سرعت بخشید. جهت غیر نقدی کنونی خدمترسانی های دولتی که از جانب وزارت مالیه پیشنهاد میشوند در همکاری با بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک و دیگر تشکیلات قرضی مالیوی از جانب وزارت مالیه همکاری سودمند به راه مانده شده است و مخصوصا در زمینه برنامه‌های موبیلی امانت موبایل و دیگر زمینه برنامه‌هایی که از جانب تشکیلات قرضی مالیوی راه اندازی گردیده است، صحیفه خدمترسانی های وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان فعال کرده شده است که الکی با استفاده از زمینه برنامه‌های موبیلی شخصان واقعی حقوقی امکان دارند حق حجت‌های اجرادناموی و دیگر خدمترسانی‌های موزونی که از جانب وزارت مالیه پیشنهاد می‌گردند به طور غیر نقدی پرداخت نمایند. طبق معلومات اموری دسترس کرده به حالت 31 январи سال 2024 شماره حامیان‌های الکترونی به 9 میلیون عدد می‌رسد که افزایش آن نسبت به همین دوره سال گذشته 35% را تشکیل می‌دهد. قابل تذکر است که در دهم ماه январи سال جاری مقدار عمومی کارت‌های پرداختی به 6.9 میلیون عدد رسیده، افزایش آن نسبت به سال 2022 30% را تشکیل می‌دهد. باید قید نمود که جهت بازم وسیع نمودن استفاده برندگان خدمترسانی غیرنقدی از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی و به توصیب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیرنقدی زیاده از 1.2 میلیون کارت‌های بانکی رایگان به مردم دسترس کرده شده است. قابل تذکر است که یکی از دستور سپارش‌هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان اعلان نمودند، این در دوام 2 سال من بعد از جانب وزارت‌های مالیه، وزارت رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و دیگر وزارت اداره‌های داخلدار پورا جاری نمودن نظام پرداخت‌های غیر نقدی در تمام ساحه‌ها بخصوص ساحه‌های خدمترسانی و سودا وزارت مالیه نیز موظف گردیده است و در این ردیف در دوره نقشه و چاره‌بینی‌های از جانب وزارت مالیه به تصویب رسیده اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پیگیرانه عملی شده ایستادند. غیر نقدی گردانیدن روند پرداخت اهمیت خاصی اقتصادی داشته. استفاده واسطه‌های پرداخت غیر نقدی هنگام انجام دادن پرداخت خدمترسانی‌های دولتی این روند را آسان و قلای می‌گرداند. طوری از نشان دهنده‌های آماری برمی‌آید طی سال‌های اخیر شماره شبکه ترمینالی تشکیلات‌های قرضی مالیوی و واسطه‌های الکترونی پرداختی از جمله کارت‌های پرداختی و همیان‌های الکترونی با سرعت افزایش می‌یابد. این از آن شهادت می‌دهد که اعتماد و باوری اهالی مملکت با واسطه معاصر پرداخت‌های الکترونی و استفاده آن روز از روز زیاد می‌گردد. در دوام ماه январи سال جاری مقدار عمومی کارت‌های پرداختی بانکی 6.9 میلیون عدد را تشکیل داده است که شهادت رشد نظام حساب برابرکنی غیر نقدی در جمهوری تاجیکستان میباشد. باید قید کرد که با به تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی امکانیت پرداخت حق خدمترسانی‌های دولتی به طور غیر نقدی و عموما اینفراساختور قبول پرداخت‌ها به طور غیر نقدی به طور وسیع فراهم آورده شد و طبق معلومات‌های آماری در دوام سال 2023 حجم عمومی کارت‌های پرداختی بانکی به 6.9 میلیون عدد برابر گردید که نسبت به سال گذشته به اندازه 30% و همزمان واسطه‌های الکترونی پرداختی بخصوص همیان‌های الکترونی با 9 میلیون عدد برابر گردیده است که نسبت به سال گذشته به اندازه 35% زیاد می‌باشد. و با توصیب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی
аз ҷониби ташкилотҳои қарзи молиявӣ 1.2 миллион адад кортҳои пластикии бонкӣ ба мардум дастрас карда шудааст. бо васеъ гардидани доираи истифодабарандагони амалиётҳои ғайринақдӣ даромади буҷаи давлатӣ низ ташаккул меёбад. аз ин ҷост ки бо зиёд гардидани амалиётҳои ғайринақдӣ қисми даромади буҷаи давлатӣ бо базиёдӣ таъмин гардида ба қисми даромад 43.2 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 1.5 миллиард сомонӣ ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. аз ҷумла аз ҳисоби даромадҳои андозӣ дар ин давра 25.8 миллиард сомонӣ маблағ ворид шуд, ки он нисбат ба нақша 1.6 миллиард сомонӣ ва аз ҳисоби даромадҳои ғайриандозӣ 2.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид шуд, ки нисбат ба нақша 0.4 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ногуфа намонад ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар ҳамоҳангӣ бо вазорату идораҳои дахлдор, корхонаи муассисаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ то имрӯз қабули пардохти як қатор хизматрасониҳои давлатӣ ба таври ғайринақдӣ тавассути воситаҳои электронии пардохтӣ роҳандозӣ гардидааст. аз ҷумла пардохти як қатор андозҳо, раводидҳои электронӣ, пардохтҳои гумрукӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, роҳгирои нақлиёти ҷамъиятӣ, пардохти маблағҳои истифодаи қувваи барқ, об, гармидиҳӣ ва ғайра. бартарияти ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ пеш аз ҳама дар он аст, ки он ба таври фосилавӣ анҷом дода мешавад ва ин боиси сарфаи вақт ва хароҷоти иловагии шаҳрвандон мегардад. ҳамзамон бо истифода аз воситаҳои электронии пардохтӣ қайд кардан ба маврид аст, ки маърифати молиявии шаҳрвандон баланд мегардад, зеро зимни истифода аз воситаҳои электронии пардохтӣ ва дигар инфраструктураи пардохтӣ шаҳрвандон бо тарзу усули истифодабарӣ ва ҳаҷми амалиётҳои ба анҷом расонида, инчунин таъиноти маблағҳои пардохтгардида шинос хоҳанд гашт. вазорати молият дар навбати худ ҳамчун ниҳоди калидӣ дар рушди низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар ҳамбастагӣ бо Бонки Миллӣ ва дигар вазорати идораҳои дахлдор ҳамкориро бо ташкилотҳои қарзии молиявӣ оғоз намуда, ҷиҳати бозам вусъат бахшидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ чораҳои заруриро дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат роҳандозӣ менамояд. дар мавриди ҳавасмандгардонии шахсони воқеи ҳуқуқӣ вобаста ба анҷоми ҳисоббаробаркуниҳо ба таври ғайринақдӣ бояд қайд кард, ки чӣ дар қонунгузорӣ ва чӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ як қатор имтиёзҳо ва ҳавасмандгардониҳо роҳандозӣ шуда истодааст. бахусус бо ба тасвиб расидани кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав, маблағи бонусҳо ва кешбекҳое, ки аз ҷониби субъектҳои хизматрасон ба шахсони воқеи ҳуқуқӣ пешниҳод мегардад, аз андозбандӣ озод гардидааст. яъне чӣ шахси пардохткунанда ва чӣ шахси гирандаи ин гуна маблағҳо аз андозбандӣ озод карда шудаанд. ҳамзамон аз ҷониби субъектҳои хизматрасонӣ, бахусус ташкилотҳои қарзии молиявӣ низ як қатор роҳҳои ҳавасмандгардонӣ албатта ки роҳандозӣ шуда истодааст ва гуфтан мумкин аст, ки имрӯз роҳҳои ҳавасмандгардонӣ дар заминаи пешниҳоди кортҳои пардохтӣ ба таври ройгон ва тибқи маълумоти мавҷуда то ба имрӯз зиёда аз 1.2 миллион адад, яъне пас аз ба тасвиб расидани фармони мазкур зиёда аз 1.2 миллион адад кортҳои пардохтии бонкӣ ба таври ройгон пешниҳод шуданд, ки ин худ низ яке аз ҳавасмандиҳо вобаста ба ҷалби шаҳрвандон ҷиҳати анҷоми ҳисоббаробаркунӣ ба таври ғайринақдӣ хоҳад буд. тавре аз гуфтаи коршиносони соҳа бармеояд, ғайринақдикунонии системаи молиёти Тоҷикистон тадриҷан беҳтар мегардад, вале дар баробари кӯшишу талошҳои ҳукумати мамлакат иродаи шахсии ҳар як нафар низ дар ин самт зарур мебошад, зеро аз ҳар кадоми мо вобаста аст, ки то кадом андоза технологияи навро аз худ мекунем, то аз замона хафо намонем. ин барномаи навбатии тавозун буд. манзури шумо. То дидорҳои баъдӣ сеҳатманду пирӯз бошед.